hayi ngajajani yabona nini andibafuni ke abantu abazenza ongcwele abajajanayo andibafuni yabo ngoba nani izinto eziniyazenza but nizenza behind the scenes, you understand, behind the scenes. Okay, afika umfana azonilanda xa ifika onilanda sihambe siye recharge. Siyafika e-recharge sifika khona abangani bakhe vele baphuza utywala yabo. Mayiphuza utywala sondele kumathi baby ngicela uthenge nginqina ukutshela izolo ukuthi akunamali mina ngihola ngeyi-15 mara ma ngihola ngeyi-15 ngizokubuyisela, please trust me. Avela ngoba uqhunyiwe ubuhle balomfana. Kaloku mina ndiphambene ndiphanjanisa ubuhle balomfana mntakabawo. Andimnika ikhadi noba makahambe othenga i-12 sesavana. Okay fine, thatha nale khadi thenga i-12 sesavana. I think izoba right for ubusuku. Enzele ungabe uphumana uyothenga vele uthenga i-12 ungathengi 6 vele uthenga i-12. You understand? Athi okay hamba othenga nyana ufana abuye ne-6. Kuthe xa kushiyeke 3 wasondela kimi. Wathi baby yabona lama pay yakhawuleza uphela so bengicela uthenga i-Gordons. Ngicela vele uthenga i-Gordons into engazokhawuleza iphele. Did I not buy i-Gordons na? Because I was sending tips. Kahle kahle masawuselile ingqondo ayibikho and uba nobubele. Ndakuthenga i-Gordons nayibeka apha. Sasela i-Gordons. Around 3 sagoduka. Ndiphinde mfana. Nditya futhi. Kuke yami. Imagine ndihlale 8 months ndingayenzi lonto leyo. Sendizotyiwa si-stranger saku-TikTok. Azange sivumelane. Azange sithethe nawo inbox uba okay sicela sijole or something. We did not. We just met live. I gave him my number. He came to my place to pick me up. Say recharge kanti uyonditya imali. Asibuye recharge kanti uzozoditya impundu endlini yami. Wanditya umfana futhi wavuka ekuseni ngabo 9 wahamba yawakhe. You understand? 2 days later wanifuna 1,000 rand. Yebo ufuna uthenga ipetrol. Akanamali yokupetrol ukuyemsebenzini ngicela ndimboleke 1,000 rand. Kuyo yonke lonto ndafumanisa uba utshatile. Unomfazi nabantwana. Ndijajeni, it's okay nami ndiyazijaja, ndizijaja every day. Ndijajeni nami ndiyazijaja. Unomfazi nabantwana utshatile. Andikayifumani imali yami even today. Andikayifumani into yani November.